Karbi Longri Abirta kelang rapet do anarar pensmi aprang sinil hinpen kardon apa jureglo kardom. Pini Karbi Longri Abirta kethan pon jirebang military jirkamsa. Non birta thepi langponik sinang. ABVP atum penspati riponsi di Pulangkung habi Memorial Conference Hall along Estate Tribal Conference kapaman pon. Bokozen MLA lapen nilip local MSC abitung atum pen kalitang Rosmi terang pia heman kahmridam. Durbagri Press Club atum pen executive amai kang nipon. Karbi long kang preexam adimalong pen sepi aron riben koilake pur prapjin pen ington nang chipusi Karbi lo Charlie song lapen ki ASDC Yurfon atum pen sodak pen pa chini pon. Non puthot birtang ton pen langponik sinang. Thang ni pai kre hini arni akhil bharatya vicharati pareset hekpen ABVP Karbi Long District Committee atum pen spatir piponsi di Pulangkung habi Memorial Conference Hall along arni sia Parman State Tribal Conference paman pon. Labangso conference along ABVP aru asam angkang pi along kedu ans atum pen sme chitong dunsi tribal akhai atum ketu kethak lapen jutang jupat ipangcho pon thuchi aphan sebi labangso conference along chithan chimum pon. Aluhi aman pen Karbi Long Tamas Council CM Dr. Turam Ronghang Abarim Regional Director lapen ke Trustee Sales Sunil Kumar Bosamaturi ABVP Assam State Conchunbang Herol Mohont AVP National Chunbang Budhadev Bak EMMC lapen ABVP along Klembang Pubang Piatumta Chitongdun AVP atum ke klem kedam along pen seme Karbi Long Tamas Council CM Dr. Turam Ronghang pen seme unan ban ke chirap chetodun pupusi lamjak chipidun conference itu yat party se yat 14-17 January 2020 first international winter workshop in association with University of London, University of Tartu, University of UK. Hey, good day kini university lecturer belaka ise yate aro ABVP Assam Pradesh atum pen di Pulangkung habi Memorial Hall along Arnisia Parman conference paman pon along Chingistan pon long apot mesenlo Assam angkang along kedu Preexam College University along Kachali arisoi jang atum AVP aru atum ansami nang chitong dunchi Chingistan pon long lo ajada sai leki claim pachun ji pu wai fisami Chingistan pen si pachun unji pu si Karbi Long Tamas Council CM Dr. Turam Ronghang pen pranke thinu ningji pon ইয়াত ট্রাইবেল বিলাকৰ যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ জনজাতি বিলাকৰ যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ নিজৰ পলিটিক্যাল ৰাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ষ্টুডেন্টছৰ বিলাকৰ যিবিলাকৰ তেওঁলোকৰ ৰাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি আমাৰ ট্ৰাইবেল বিলাকৰ পৰম্পৰাৰ পৰা যিবিলাক আমি মানি চলি আমাৰ কালচাৰ হওক আমাৰ পৰম্পৰাৰ পৰা মানে আহা এই গোটেইখিনি যিবিলাকৰ আছে এই গোটেইখিনিৰ পূৰণ কৰা স্বাৰ্থত আজি এই ভিভিপি আসাম প্ৰদেশে তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে আসাম ট্ৰাইবেল কনফাৰেন্স বুলি ইয়াত অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে এদিন কাৰ্যসূচী গতিকে বেলেগ বেলেগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যিমানখিনি ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্টছ বা ভিভিপি ইউনিট আছে তেওঁলোকৰ ব্ৰাঞ্চ আছে তেওঁলোকে ইয়াত আজি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক গোটেইখিনি সমস্যাবিলাকৰ সমাধান হ'ব লগতে ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন ইয়াত যিটো মই দেখিছোঁ বেলেগ বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কলেজবিলাকৰ ইনভাইট কৰিছে এই ভিভিপি যিমানখিনি ইউনিট আছে ব্ৰাঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰিছে যাতে সেই গোটেইখিনি সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে আজি আলোচনা কৰিছে বিশেষকৈ ট্ৰাইবেলবিলাকৰ সমস্যাবিলাক সেই সমস্যাবিলাকৰ যিমানখিনি সমস্যা আছে ট্ৰাইবেলবিলাকৰ জনজাতিবিলাকৰ সমস্যাবিলাকৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত এই ভিভিপিৰ এটা তেওঁলোকৰ হেতে উদ্যোগ লৈছে তেখেতসকলক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ এনে ধৰণৰ এনে কনফাৰেন্স হৈ থাকিব লাগে কনফাৰেন্স হ'লে আমাৰ যিবিলাকৰ ট্ৰাইবেলবিলাকৰ সমস্যা সেই গোটেইখিনি সমস্যাবিলাকৰ আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সমস্যাবিলাকৰ সমাধান হ'ব যে বন্দুকৰ দ্বাৰা নহয় বনৰ কালচাৰৰ দ্বাৰা নহয় আমি আলাপ আলোচনাৰ কালচাৰৰ থ্ৰু ডিছকাশ্যন সেই ডিছকাশ্যনৰ যদি আলাপ আলোচনাৰ মাজতে কৰে তেনেহ'লে গোটেইখিনি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিব Lakhain ko rapo nilip MC konsensi ke palpan borpung longki hansi arong ambekar
Sarsing terang asupi akibi Karlitang Rosmi terang pi ahem an local MC probitor rong pi lapenki Bogozan MLA Dr. Numor Mumin atum kedam tang ni pai kep arni Karlitang Rosmi terang pi ahem an paledamsi asar pi lapenki ahem asor atum phant ki choson mungpen chenglok tangka semi kerap pajirtam Karlitang Rosmi terang pi asar pi sabra tum phan semi Bogozan MLA Dr. Mumin pen semi room thom ahem ki kimrang pi pon pubsi lamchak chichak tekang lo Karlitang Rosmi terang pi amen pen ki ME school kim pon pu bangki local MEC pen sebi lamchak chichak pon pi bon sebi arlongvuti ME school si pareng pon pu busi local MEC pu betro rong pi pen lamchak chichak pon la pen monon phila pu sona lam ki pa pedet jia phan ki rat tum pen semi ki du chorok tok pen akenang sodlu la pen rong rat tum pen semi awareness ki pi bon akenang sodlu busi nilib local MEC pu betro rong pi pen phereng ke thingnu ningje pon school bang ka Litum Bopung Hawar la Alongotia Lodo Kame la so high school Kedam Tang enrollment ka vela pen school building ka hinudak pen na job so school activities available no so din pe last school so kame itong kimye phansi consider long tan den pon acha parta rola to bi tarapung Hawar la so school so kame school application ko ditum ki adon pila sonna gotona anti-social activities lasan keba kabedaji fancy itu mungkin setan bicara rock ko kan komane not bahini ke claim pencil hai ke khangunji la environment pa meunji po bangkali itu kado me setan me borian ko ando ko setan me awareness ba dona ko non sung ke po la hantun lang itu non sumar tum dolang si lang tumhet teglong lo hem ke dua hem sung tektik si project ke lang tum pan ke dua hem ke kimpi pansin itu kam tane pancen ko acha sar de la long with TM school puthak non ke ingram cha nu yok nu yak dawe la so for school do bom la ko project de la building pancen ante dak tarapung la pen borpung Hawar pan bi man hala thirola tok BLP school ba ke ME school ta churolo sir pinang social media long thepolong le lamang so Karlitang Rosmi borpung Hawar long te bokte rai long ME school ki misen ka beda jok pen si Karlitang Rosmi terang pi semi apran tam nang kok lo lasi borpung Hawar long prabjin pen Karlitang Rosmi terang pi amen pen semi ME school bang ki pivek nang si pusi Karlitang Rosmi terang pi asar pi pen Karbi Longri Abirta council long ke doge the ding tom phan chuning ripon ni ke lon lok te ta so men pen lon te pusi ni mane la so men pen si ME school nang pivek nang po model abang tua phana le tumahin pen kopi akang sai ke long nang ji kuson lo so kang sai ke ni dige campaign mi sen si ke padun lo por non hat to war so se lang phalang ja ka por ni dige farsi ji de na ko thang ni phai khri hini ani Durbagri Press Club apitu atum pen executive amai ini pon bangso malong jasemet pet ke Durbagri Press Club along non ke bangji theory achiklo abang Durbagri Press Club klembang pu arpu kimi chepek pon pu football ki pathu chpati same bi pon chi pusa arsik jipen chingki chewai pe pon bangso malong amai phu bera sing engleng pen chi mai chepe hem pu pon lapre ki konchun bang rajesteron pen chi mai ki phat alam the jai pon la bangso malong duna konchun bang rang sinabe dina konchun bang Ruinson killing magazine konchun bang amos ingti sai hem chun bang risan ingti Roelson rongpi dorsing tokbi mirsing tokbi Edward Crew atum chitong dunsi labang su executive amai mesen pen pachun pon kohra pen mirsing tokbi Karbi Longri Abirta ninga klong pen aprang si na tum phan kardoma pajir tholo asipini nire tum la thang pini ke tarik krehini lo pini labang so ni lon judgment dang ni tum dagla kai pholang so la picnic sai hem long sin tu pini la get together amai ni tum pini padopono la sila bangso get together amai long jasme la nitum la Duarbori Press Club long president Bida Singh Engleng la pen nitum Duarbori Press Club long secretary la Rajesh
teron do alang tum bahini kacipaduk pen sipini ni tum phan la pusona mai ni tum phan pangrum pon lo la bangso pangrum pon ni tum kadok pen same alang ni tum bahini phas same ni tum ning aklong ben ning ching duk lo la pen akiro tami pajir lo la sipini la bangso la ni tum pini la get together lo la pen la executive meeting lo get together kam executive meeting lo la sipini ni tum tong sikot pen la pusona sai la puson chingbai nang pu alang tum pen ping khara ting pen pini tum no dak ison soni alam ni tum chingbai pon long lo la sila bangso pini amai long ni sum ka chingbai pon alam thila bang ni tum lam thei hini do isi bangke la bangke ni tum kidam tang 2021 18 December article ni tum Duarbari Press Club amhang pathek pontang lo amhang pathek tan dat pen ni tum haso pen president bang ni tum bidasing leng lo secretary bang Rajesh Teron lo alang li tum pesi ningkal thom an mang ke nang chari pon nang calon pon misen alang li tum misen pen nang chari pon elo la si arona teng pen tum hula so hut pen stami ni tum ningkal thom an mang ke president secretary at terms do stami la non bang ni tum at terms stami nang ke julo la si la non puthot president aki mi secretary aki mi kangwai pon thuji phas stami ni tum ani hot pon elo la si la non kiwang ji March 16 2024 aningkan labangso sengkan malo lanon nangkile ji March achiklo March 16 na bang ni tum la Duarbari Press Club long ni tum budi support dopo si hala suhod ani bangke matong president dopone matong secretary dopone la bang ni tum non make kladak penang tum phan nang thampon hek thelang athila dani tum by choice aja jine bate voting saja jine by selection aja jine ni tum non make kladak penang tum phan na pachini hek thelang la taisilo akola penile tum la Duarbari Press Club amen pen non nangkili ji March achiklo angbong malo nilitum football pathu sami kibi ponjido la sobhan sami pini nitum kachingbai pontang dolo la si kadoga wela nilitum kachupa damji ponitum ning ke hangateng mangke nitum la Duarbari Press Club pen sami akaprek Press Club tum phas sami nitum ki pha ponjido la son thak thak si mesen along kaprek atum sami ke pathu mesen tum hasami ni tum ke pha ponji do lahai phasami ni tum kachisik kachidang bang ke non pe tum chisik chidang pomlo sinale tum hala mo nile tum khela ki bije long stame nale tum ke pathu ji jum sami chali ekbom na akola bang ke nile tum khela sami football pathu bang ke bi ek ji se pini sembe nile tum kachingwai pon kachithan pon alam thei mangela alam thei hini sipini tu mange chingwai chingsai pono lasi labangso chingwai long kadok avesta me ningaklong ning samjin ning thir et pen se labangso lam bangke nitum rd dojot pen chingki chingthai chingki chingwai pon si labangso lam bangke rd dojot pen nitum decision tami en ponlo sinong ki bang ji ani same lali tu chingwai ateng pen akam tami asai same pachun pon po posinile tum kadok tami ning thelo lasi nang tum hasame pansi kadam pajir pon thelo kadam thang ni pai khri ni ani Karbi Longri song lapen ki ASDC Youth Front tum chalang si ASDC asai hemlong pharengke mai kani pon labang so pharengke mai long pen alang li tum pen kaning je pon ateng ki Karbi long angkang prexam adima long pen choklim alo abi pin pen aron ripen koila ki phuru jo padap koila kroi atrak pache jeng dedlo Karbi inglong ang nampi mate inglong sami non makin nang room hublo laso jokpen inglong arai ke du Karbi ara tumpen pinan kisung pen chitong pon nang kok inglong clear sing apot non maki ing thai dang ason si nang bandel lo laso jokpen environment aphans me thidung kan hok de koklo lasi Karbi long tamas council atumpen langtun si prabjin pen aron reben ko laki phura tumpan ge pangton nang chipusi Karbi Longri song lapan ki SDC Youth Front atumpen sami Karbi long tamas council aphan chitong dam si pinpurl sami pajir dam lapen aron reben ko laki phur jongsi ington ti liputangti Karbi Longri song lapan ki ASDC Youth Front atumpen ingtang kring pen kachi song ajai mek sami dengpon nang kok bubusi labang su phrengke mailong pen sodak pen pachi pon ASDC Youth Front have submitted a memorandum to Dr. Tuliram Rohan, the CEM of Karbi Autonomous Council. The memorandum was in regard to the illegal coal mining and sand mining going on in Karbi Anglong. Well, illegal mining of coal and sand mining is not a new phenomenon here in Karbi Anglong. This has been happening in more than 4 or 5 years or 10 years ago. This has been continuously happening here in Karbi Anglong. And not only today, the Karbi Student Association and SDC Youth Front, we have submitted a memorandum, but apart from that, lots of memorandums, lots of
press meet have been held by various organizations of Karbi Anglong, but till today, the sand mining or illegal coal mining have not been stopped yet here in Karbi Anglong. So, we the Karbi Student Association and ASDC Youth Fronts, we would like to appeal to our Karbi Anglong Autonomous Council to kindly be proactive in this matter and stop this kind of environmental degradation activities here in Karbi Anglong. Because we would like to cite an important matter out here. Well, Karbi Anglong Autonomous Council, under the jurisdiction of Karbi Anglong Autonomous Council, we don't have a police administration here in Karbi Anglong as per the 6th schedule of the Indian Constitution. However, in Karbi Anglong we have Assam Police who maintains law and order situations here in Karbi Anglong. So whenever an illegal consignment of drugs is coming towards Karbi Anglong from various northeastern states, the Karbi Anglong police are very proactive in nabbing those kind of culprits. But however, when it comes to illegal coal mining, when it comes to illegal sand mining, the Karbi Anglong police are sleeping, they are in slumber. They don't have any sense to arrest those kinds of illegal miners or illegal suppliers of coal and sand from here in Karbi Anglong. If the Assam police are serious enough to stop any kind of illegal activities here in Karbi Anglong, then the Karbi Anglong police should be very proactive in this matter. If the law and order administrations, they are not proactive in Karbi Anglong, then those kind of activities will continuously happen, and this kind of memorandum and this kind of press meet will be held continuously in the coming future. And also, if the Karbi Anglong Autonomous Council is serious enough to stop this kind of illegal activities here happening in Karbi Anglong, then they should definitely take stern actions against those places where illegal mining are happening here in Karbi Anglong. And if the Karbi Anglong Autonomous Council are not serious enough to stop this kind of illegal activities happening here in Karbi Anglong, then it will be futile exercise by any organization to submit a memorandum or to hold a press meet to apprise the Karbi Anglong Autonomous Council or the Assam Police that if they are not proactive enough to stop those kind of illegal activities, then it is going to happen. It's going to happen again, over and over again in the future. So our humble appeal to our police, Assam Police of Karbi Anglong, and also to our Karbi Anglong Autonomous Councils, particularly our Honorable CEM Tuliram Rohang, to kindly be serious enough to stop this kind of illegal activities happening here in Karbi Anglong. Thank you. Pini Karbi Longri Abirta bangki lanpan sikang ton peniglu. Domi thangmi kardom.